kako da u Adobe Sparku kreirate svoju web stranu. U Sparku ste već radili kolaže i postere, tako da znate da se ulogujete, odnosno da kreirate svoj nalog. Ja sam ovdje već ulogovana. Znači, da bi kreirali web stranu, kliknemo sad ovdje prvo na ovaj krstić. Ovdje je dato šta sve može u Sparku da se radi. Tu već sve vidite. Nas trenutno interesuje kreiranje web stranice. I dobijate prozor koji izgleda ovako. Ovdje postavljate, ukucavate naslov vaše stranice. Bude to moja škola. Podnaslov, klik ovdje. Vožd Karađorđe. Ovo ovako nije baš, nema neki izgled. Da bi to ulepšali, dodajemo sliku koja može, ovo su sve opcije odakle možete da birate sliku, a možete da je skinete i sa računara, da je unesete, u stvari da je bacite ovdje sa računara, onda idete na opciju upload foto. Ja sam ovdje izvukla jednu sliku naše škole i evo je sad ovako. Sad je učitana. U ovom delu ovdje sa desne strane gdje piše teme, imate ponuđene teme u okviru Sparka koje su praktično dizajn vaše web strane. Evo recimo ovako bi izgledalo ovako, sa izborom ove teme. Ako mi ćemo recimo da izaberemo ovu i kasnije u toku rada možete temu kad god želite da promenite, nije obavezno da se to radi odmah na početku. Prvo što ću ja da unesem je tekst, recimo neki o našoj školi. Da bi to sad bilo brže, ja uzimam tekst sa portala škola opštine Aleksinac, koji je o našoj školi, pa ću jednostavno ovako da bi bilo brže, samo da iskopiram i da nalepim taj tekst. I evo ga sad ovdje. Na svakom ovom mjestu gdje je krstić, vi možete da još dodajete još neki sadržaj ukoliko ste propustili sada. Ovo je kraj teksta. Sljedeće što ću ja da unesem je ovo dugme. Dugme je praktično, ovo je tekst koji je aktivan, mislim vodi ka linku određenom, nek to bude u ovom slučaju link gdje se nalazi portal škola Aleksinac. Copy. I njega unosim ovdje, a ovdje pišem portal škola Aleksinac. Ovdje birate da li će to dugme da se nađe ovdje sa leve strane, na sredini ili desno. Ja ću da izaberem da bude na sredini. Kliknete ovdje nekako malo sa strane, na save i evo ga, pojavilo se to dugme. Klikom na portal škola Aleksinac otvorit će vam se ona web strana. Sljedeće što ćemo da dodamo je recimo video. Naša škola ima svoju himnu, pa ćemo da dodamo video. Ovo je Voždova himna. Himna naše škole. Kopiramo link. Ubacujemo ga ovdje, lepimo ga ovdje. Save. I evo. Opcijom preview praktično vidimo šta smo uradili, kako izgleda naša web strana. To je to.
jeste mala, još uvijek može na njoj da se radi dosta. Krstićem zatvaramo pregled. Sljedeća je da se objavi ova naša web strana, odnosno da se podeli link. Potrebno da dobijemo link za deljenje. Da bismo to dobili, potrebno je da se izabere kategorija, recimo nek bude education. Ovdje birate da li hoćete da se vidi autor web strane ili ne. Da li da bude vidljivo na ovom web sajtu Adobe Sparka ili ne. I kreirate link. Ovo je link praktično koji možete da delite. Može da se Spark dozvoljava praktično da tu web stranu podelite na Facebooku, na Twitteru, pošaljete mailom, a odavde imate i kod za ugradnju. Ja se nadam da će vaše web strane korišćenjem Adobe Sparka izgledati baš lepo.